Naši neprijatelji i dušmani naše djece su Bakir Izetbegović, Milorad Dodik, Dragan Čović i Kamarile. I Kamarile njihovi parazita koji nas ubijaju, ponižavaju i od nas i od naše djece prave gastarbajtere, a sve to uspješno decenijama maskiraju brigom za nacionalne interese Bošnjaka, Srba i Hrvata. Šta ćemo mi? Šta će svi oni koji ne mogu doći do Asima da im riješi problem? Šta će oni koji nemaju za lijekove, a kamoli za glamuroznu milionsku svadbu kojom se blokira pola Sarajeva za vjenčanje? Za vjenčanje u kojem je duhovni, a valjda bi trebalo da bude i moralni lider muslimana, matičar, i to u Gazi Husrebegovoj džamiji. Dok se ti veliki nacionalni lideri kao međusobno kolju, a navodno sve za interese svog naroda. Bakir Izetbegović je taj kojeg će Nikola Špirić nazvati da mu zaposli sina u obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH. Dragan Čović je taj kojeg će Bakir Izetbegović nazvati da mu preko svog federalnog ministra zdravstva sačuva fotelju svoje sultanije u kliničkom centru u Sarajevu. Milorad Dodik je taj koji neće dozvoliti korištenje naših helikoptera za gašenje požara u Hercegovini, ali će helikopterom otići na proslavu rođendana Dragana Čovića. Zar mi ne živimo ono što bi bilo komedija, samo da nije tragedija? Federalni premijer Fadil Novalić, Fadil 007, 0 nabavljenih vakcina mimo Sadake, 0 kilometara autoputa i 7 gluposti na dan. Umjesto smjene ili ostavke, većinu vremena provodi u sudnici ili pripremama za suđenje povodom optužnice za teško, nečasno, krivično djelo. Dok nam kao rješenje za ponižavajući životni standard nudi kupovinu 37% manje ulja, prije će se riješiti misterija čudovišta i zlo Nesa, nego to koliko lažnih diploma ima direktor agencije koja bi trebalo da brine o našoj sigurnosti, ili kako je i gdje direktorica kliničkog centra u Sarajevu misteriozno magistrirala i doktorirala. No, mi se ne smijemo i nećemo prepustiti beznađu. Ugledajmo se na časne, hrabre i stručne osobe kojih ima, i to nikako mali broj, i u tužilaštvima, i u sudovima, i u policiju. Uostalom, ohrabrimo se sudijom Igorom Todorovićem i policajcem Nerminom Šehovićem. To nas je. Na kraju, ali nikako najmanje važno, dozvolite mi, siguran sam i u vaše ime, da kažem jedno veliko ljudsko hvala porodici Murisa Memića i advokatu Ifetu Feragetu. Upravo su oni ti koji su unatoč vlastitom bolu i velikim odricanjima, oni koji se bore za naše ljudsko i građansko dostojanstvo. Advokat Ifet Feraget svojim stručnim i ljudskim angažmanom čini čast advokatskoj profesiji. A kada bi se zlatni lijeni koje su dobijali heroji odbrane Bosne i Hercegovine u ratu, dobijali danas u miru,
Muriz Memić bi bio više nego zasluženi dobitnik. Poštovani građani Bosne i Hercegovine, dosta je bilo i mojeg govora i njih. Ako su oni zločinci, kriminalci i snobovi, mi nećemo i ne moramo biti robovi. Do nas je. Hvala. Dragi ljudi, mnogo je nas koji smo svjedočili nepravdi, zulumu na svojim vlastitim plećima u ovome društvu. Moje ime je Zeid Šoto. Ja sam prije 3 godine objavio video zlostavljanja moga djeteta u vrtiću. Nikada niko od onih koji su bili na video snimku nije dobio nikakav, niti prekršaj, da ne govorimo o sankciji ozbiljnije vrste. Žena koja je to radila, radi u centru Vladimir Nazor sa djecom sa posebnim potrebama. Od svjedoka koji su se svjedočili svojim, nažalost, tegobama i teretima i problemima, surovosti ovoga sistema, i danas je sa nama majka djevojčice Nadine, koju su odbili liječiti. Zdravstveni sistem ove zemlje je izdao ovaj narod, pa traže lijek i pomoć po bijelome svijetu ili odbiju ih tu i za ono što mogu da urade. Pozivam Aminu Hodžić-Smajlović. Dobar dan, sugrađani i sugrađanke. Od srca želim da vas pozdravim i zahvalim što ste došli u ovolikom broju. Neću vas danas podsjećati na borbu koju smo prošli i prolazimo još uvijek. To sve uglavnom znate, ali ono što ne znate i ne bih željela ikad da saznate. Nekad želim da je moja tuga okean, pa da sve preplavi, ali ne može. Samo mene razdire u meni. Ako mi dozvoljavate, imam jednu molbu danas. Za sve vas koji ste ovdje, a roditelji ste, a ako niste, sigurno imate dijete koje volite. Molim vas da sad ovog trenutka svi zašutimo i samo 5 sekundi pomislimo na to dijete. A sad idućih 5 sekundi zamislite da su ne dao dragi Bog zdravlje i život tog voljenog djeteta ugroženi, i u tom trenutku pokušajte zamisliti tu tugu i nemoć koja vas preplavi. Molim vas, zažmirite i zamislite. Dragi sugrađani i sugrađanke, tako se osjećamo ja i moja porodica sve ovo vrijeme. A ne daj Bože da zamislim osjećaj i bol porodice Dženana i Davida. Borba Muriza i Davorova
mi daje motiv i snagu onda kada mi je najteže. Kada vam ljekari kažu javno, niko neće liječiti ovo dijete, a glavna tužiteljica kantona Sarajeva, Sabina Sarajlija, opstruira istragu i svima nama se smije i ponaša u stilu ne možete mi ništa. Poručujem takvim ljekarima, takvoj glavnoj tužiteljici, nikad ne podcjenjuj snagu naroda. Već odavno znamo da živimo u nesigurnim uslovima i ono što mi najteže pada, što je većina ljudi sa kojima komuniciram, a to je zaista veliki broj ljudi koji su svjesni da im niko ne garantuje sigurnost i pravdu, ali kad im kažem da reaguju također sa velikom nelagodom, se osjeti njihovo reagovanje i smušenost. To je letargija i zato vam danas želim poručiti da se trgnemo svi zajedno i da se prestanemo miriti s događajima i tragedijama koji nas zadešavaju. Sestre i braćo, tako ću vas pozvati, dragi sugrađani, jer tako osjećam čim ste u ovolikom broju danas ovdje uz nas, da svi zajedno odavde upozorimo i pozovemo da odstupe sa svojih pozicija i prepuste čestitim mladim ljudima da preuzmu procese. Ovo vas sve molim radi budućnosti sve djece, jer ova moja borba sad je borba za svu drugu djecu i da se niti jednom djetetu ne desi što se mome djetetu desilo. Također pozivam čestite tužioce, sudije, policajce, da se hrabro bore za pravdu i istinu i da imaju našu podršku u toj borbi. Da smo spremni da im se odazovemo i našim glasom pomognemo u toj borbi. Hvala vam na dolasku i podršci, jer vi ste naša najveća podrška i snaga. Molim dragog Boga da nam da snage i sabora da ovo sve zajedno izdržimo. Hvala vam. Dok nišani bijeli čekaju pravdu da nasele tihi grad, neka svjedoči ovaj ranjeni kamen snagu onoga ko čezne, ko ostade željan milovati svile pramen. Dok nišani bijeli čekaju istinu da svjedoče prekinuti san, neka ovaj kamen bijeli srcu ranjenom obasja još neki dan. I dok čekamo pravdu za dušu čistu, neka bol što je u kamen ureza suza
bude poruka generacijama koje dolaze da kada zulum postane pravilo, otpor postaje obaveza. Hvala Aldinu Omeroviću, glumcu Narodnog pozorišta i naravno govornicima koji su bili lišti. Ja ću vas zamoliti samo da pokažemo da smo mi ljudi reda. Znate, bilo je dilema, a ljudi kažu šta ćemo na protestima kad će biti mirni. Nažalost, strpljenje ljudi je pri kraju. Ali mi ćemo pobijediti zato što mi ćemo izdržati u ovoj borbi, nećemo pristati čak ni na to da ih opravdano, možda i na drugi način, opomenemo za ono što rade. Molim vas, zbog epidemioloških mjera, da stavite maske na lice, da ne bi došlo nešto u pitanje, molim vas. Druga stvar, dronovi. Ako ste došli sa dronom ovdje i pustili ga u zrak, zamolit ću vas, zbog policije ima dozvoljen samo jedan koji snima ovaj današnji skup. On je dozvoljen da leti u zraku. Zašto se u ovom društvu zulumčari, prijestupnici osjećaju ugodno? Zašto je njima skoro pa utečište ovdje u našim gradovima? Zbog sistema koji im je to svojom indolentnošću i neradom omogućio i dao im takav osjećaj. Ali mi ćemo se boriti protiv toga i nećemo posustati. Ne, danas je divno vidjeti koliko nas je spremno, bez obzira na strah kojim pokušavaju da narod utjeraju i discipliniraju. Nepravda se hrani strahom. Mi se ne bojimo. Što je nas više ovdje, taj strah i njihova hrana nestaje i sve je manje. 10.10. ove godine navršava se 5 godina od pogibije studentica Selme i Edite. Sjećate se tog događaja i šepurenja zulumčara? Danas sa nama tu su i njihovi roditelji, Enes Malkoč i Amir Alić. Ja sam Enes Malkoč, otac Edite koja je stradala ovdje u Sarajevu 2016. Te crne 2016. za porodicu Malko Čagić, a i porodicu Memić. Prije svega želim samo da vam se zahvalim što ste u ovolikom broju došli na ovaj skup i da kažem da svi podržimo Muriza, Davida i porodice Dragičević i Memić. Toliko. Dragi moji Bosanci i Hercegovci, ja bih sviju želio vas pozdraviti u svoje lično ime i moje ime u moje porodici. Ja sam Amir Alić, dolazim iz Bugojna i želim samo da vam kažem da borba čovjeka na ulici nije dostojna čovjeka. Znači, mi borbu tražimo na ulici, ali to nije borba prava. Borbu moraju da vode institucije za koje smo mi dali svoje živote u proteklom ratu.
da imamo prave institucije, mi u ovolikom broju danas, ja vam se zahvaljivam što ste u tolikom broju stigli ovdje. Trebali bi da nas bude još 10 puta više. Naše djevojke ubio je, znači, Sanjin Sefić 10.10.2016. godine na pješačkom prelazu. Taj isti Sanjin Sefić jučer prilikom prevoženja na operaciju u Zenicu pokušao je 2 puta da pobjegne policiji, ali policajci su bili spremni i zaustavili su ga u tome. Ja, odnosno moja porodica i porodica Malkoć smo u dubokoj žalosti sa porodicom Memić. Odnosno u žalosti smo sa svim porodicama koji imaju probleme, a malte ne manje više 90% Bosanaca i Hercegovica imaju probleme neke koje moraju rješavaju. Mi nećemo posustati, kao i porodica Memić, da im dajemo podršku dok god ne istjeramo pravdu na čistac. Mi se borimo da sva djeca u našoj državi, u lijepoj državi za koju smo mi davali živote, budu sigurna i da njihovi roditelji, ne daj Bože da se nikome ne desi, da moraju da traže pravdu na ulici kao što je porodica Memić, odnosno mi svi. Molim vas i opet vas molim da podržite sve dobre ljude, odnosno da podržite porodicu Memić i da skinemo ove neljude, ja samo kažem, ne institucije su prava stvar, ali ne imamo ljude u institucijama koje moramo da skinemo. Amir, izvini, molim te, molimo ljekara da dođe do kola hitne pomoći, imamo dječaka kojem je pozdalo i da znate, hitna je tu ako nekome, ne daj Bože, treba iza bine ovdje. Odmah ljekar da dođe, oprosti Amir. Ništa, hvala lijepa, molim ljekar da dođe, rekao je. Znači da podržimo i da skinemo neljude koji su na funkcijama i koji nam uništavaju našu lijepu državu u kojoj mi želimo da živimo. Hvala vam puno što nas podržavate, što ste tu i budete uvijek uz nas. Svako dobro Bosnu i Hercegovini. Pravda za Đenana! Pravda za Davida! Pravda za sve ostale! Prošlo je nikada. Prošlo je više od 3 godine od nasilne smrti, ubijstva Davida Dragičevića. Taj zulum doživio je otpor od strane onih koji su danas ovdje. Hvala vam za podršku. Hvala vam što ste na pravoj strani historije. U nastavku pogledat ćete video o tome ko je bio David Dragičević i čućete obraćanje njegovih roditelja, njegove majke Suzane i oca Davora. Sina, pravog sina, najboljeg sina, a onda ti ga oduzmu. I bune se kad se buniš i ljute se kad se ljutiš. Sin, tvoj sin, kao drug, kao brat, kao drugo ti. Gledao si kako raste, gledao si kako diše, svaki dan, od prvog dana, uvijek i zauvijek. A onda ti ga oduzmu. A ti moraš da čutiš, da progutaš njihove laži. E pa nećeš, nisi ga tako učio, da pristane da ga lome i gaze, da ga razvlače i kad ga nema, e pa neće. A neće ni tebe po cenu i da te ubiju. Imaš sina, prvog sina, sve tvoje, sve. Obožavaš ga. I sve teče kako treba, kao pesma,
kao san. I sve ima smisla, i škola, i rođendan, i devojke, i muzika, i život. A onda ti ga oduzmu. I ljute se kad se ljutiš, i bune se kad se buniš. Pa šta očekuju? Da samo plačeš kao da ništa nije bilo. Da uveneš. I još te prave budalo. E pa nećeš. Nisi ga tako učio. Ne daje na sebe. Ne daje na ponos. Imaš sina. Dete ljubavi tvoje i njene. I onda ti ga oduzmu. Još ga ponize. Pričaju svašta i poslije kad ga nema. Pljuju po anđelu. E pa neće. Nisi ga tako učio. Borit će se za njega dok te ima, dok postojiš. Zato što ti znaš kakav je. Zato što svako koga je znao, zna kakav je. Zaslužio je najbolje, a dobio najgore. Na kraju, kad ocu i majci oduzmu sina, kad sestri oduzmu brata, kad drugu oduzmu druga, šta im preostaje drugo osim da se udruže svi zajedno? Da se udružimo svi zajedno u borbi za pravdu. Pravdu za Davida. Pravda! 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 Imaš sina, prvog sina, i onda ti ga oduzmu. Zaslužio je najbolje, a dobio najgore. – 2016. godine moj David je nosio transparente podrške za svoje drugove. Nikolu Đurića i Jovana. David i njegova 2-3 druga i 2 majke. Majke, zapamtite. Bili su sami na ulici, niko im nije prišao da stane uz njih, uz 3-4 mlada momka, 15-16 godina starosti, koji su shvatili u to vrijeme, u tim godinama, u kakvom sistemu žive. Zašto sam ja danas ovdje i zašto se evo već 3 godine borim za svoje dijete? Tako je. Tako je. Već je to izlizana priča, 3 godine ponavljam, ko shvati, shvatit će. Moga djeteta nema. Ja ga vratiti ne mogu. Niko, nažalost. Mogu da odem kući, da legnem, da popijem koju tabletu za smirenje, da me brže dan prođe. Popijem ja nju. Ali mog sina ne zaboravljam. Drugu djecu isto tako ne mogu da zaboravim. Nosit ću transparente kao što je moje dijete nosilo. Ali pogledajte sad koliko nas je.
Nisu više 3 momčića koja nose sa 2 majke transparente, koje niko ne vidi, koje nijedna kamera nije snimila. Nijedan novinar nije pitao: djeco, šta radite? Gdje su vam roditelji? Zašto roditelji nas stoje na ulici? Zašto se roditelji ne bore za svoju djecu? Svi su oni isti, i Dodik, i ovaj, i onaj. Stvar je u tom što su oni toliko uvezani u svom kriminalu da čuvaju jedan drugom, a nama guraju nacionalne koske. Ja sam rođena 76. u Banja Luci. Moje najljepše godine su bile u ratno vrijeme. Ja nemam mladost. Od 92. do 95. šta sam ja znala? Ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je musliman? Ja se lijepo osjećam u Sarajevu, jučer sam stigla, nikome ne dira, ja nikog ne diram, vjerujem da je tako u čitavoj BiH. Ne želim da mi podmeću nacionalizam, nemam ga u sebi, rat je bio i prošao. Kome je do rata, u kući mu bio, bravo. Isto tako, dosta mi je da gledam bogatašku djecu, hoću reći političku djecu, djecu od političara, pardon, koji ne znaju šta će od obijesti. Dok naša djeca, ja se sjećam prije nego što sam otišla za Austriju, radila sam u državnoj firmi, kupovali smo djeci cipele na kredit. Jel to realnost? A oni enormno bogati vozaju se privatnim avionima, drže po 20, 30 firmi, jedna porodica. Isto je to i u Banja Luci, i u Sarajevu, i u Tuzli, i u Mostaru, to je naš mentalitet. A onda kažu, narod se boji da izađe na ulice. Čega se bojite? Čega? Kad je ovako velika masa, čega da se bojim? Šta mi mogu, ubili mi dijete? Jel mislite da mi mogu još nešto? Ništa, apsolutno. Želim da vam se zahvalim što ste ovdje sa nama, što držite transparente za Dženana i Davida, da vide da nas ima, da nas se oni boje, jer oni rade za nas, ne mi za njih. Ne smijemo stati. U Banja Luci je ostala šaka ljudi koji se svako večer okupljaju još uvijek 3 godine i više. Evo ih tu, pozdravljam vas sve, volim. Najjači ste.
moramo svako malo da ih podsjećamo da smo mi sila koje oni treba da se boje. Mi smo ti koji će njih otjerati sa njihovih pozicija. Slijepljeni su u svoje fotelje, oni više ne znaju da ustanu. Treba im pomoć. Mi ćemo da im pomognemo. Nadam se. Samo složno to njih boli. Kao što je gospodin prije mene rekao, oni se hrane našim strahom. Juče sam bila u tužilaštvu kod gospođe Gordane Tadić. Moram ovom prilikom da kažem da želim da joj pružim svu svoju podršku. Želim da vjerujem, isto tako da i vi vjerujete, da će ona da uradi nešto, da će da pomogne da se ubice Dženana i Davida zatvore, da se kriminalci koji su učestvovali u zataškavanju ubistava naše djece nađu iza rešetaka. Svi do jednog. Taman to bio Dodik i Bakir. Javno sad kažem, evo novinari, nek prenesu, nek dođe do Gordane. Gordana, imaš moju punu podršku sve do dana dok ne osjetim da si skrenula sa puta. Ima jedan gospodin, ne želim da mu pamtim ime, pošto ih je toliko, pa ću ga pročitati. Inače ništa ne čitam. Halil Lagudžija. Novi je. Zamijenio je onog retardinja. Tegeltiju. Želim da se njegovo ime isto čuje, da ga upozorim da će završiti kao i prethodnik mu. Bude li bilo opstrukcije u slučajevima Memić i Dragičević. Meni je najmanji problem da ih kljucnem. Čak uživam u tom. Tako je, Ozrene, sve ćemo im za uši izvući sa njihovih radnih mjesta. Ako nisu u stanju i ako se boje da rade, napustite objekat. Radite nešto čega se ne bojite. Ostavke ne. Tamo gdje im je mjesto procesuirati, pa fino zatvoriti. Robija. Robija za sve i jedno. Od ministara, predsjednika, država, sudija, tužioca, koliko ih ima, policajaca, direktora, komesara, ne znam više koliko ih ima. Jel da prekinem? Jesam vam dosadila?
Organizator kaže da prekine. Ne znam, ako hoćete, evo ja ću prekinuti. I također i ja vas volim. Ovom prilikom ima jedan divan, pošten. Voljela bih da je moj sin. Svaka majka da ga poželi. Jedan hrabar, jak, pametan momak, ozren, perdun. Daje mi vjeru u omladinu koje nema slabo omladine ima. Neka se roditelji bore. Roditelji su nas i doveli do ovog. Ja kažem svojima da ste glasali kako treba, da ste izlazili kad je trebalo, da ste rekli neću, ne želim kad je trebalo, moje dijete bi možda bilo danas sa mnom. Ne bi se ovako okupljali. Ili ako ne bi bilo sa mnom, ubice bi bile u zatvoru. A ne da ja po ulici hodam i tražim pravdu. I da me nazivaju i ovakvom i onakvom. A ja sam samo majka koja ne želi da sin njen odozgo negdje, ako me gleda, nadam se da me gleda, da ne kaže zašto se majko ne boriš za mene. Isto tako je, imam još 2 djece, Bogu hvala. Želim da to moje 2 djece znaju da niko nikad ne smije poprijeko da ih pogleda, jer će ova majka da ujede. Ubiti neće, još uvijek. Nisam ja u stanju. Mada bih voljela da jesam, što jedna naša pravdašica kaže, eksplozivom se opasati i raznijeti se. Ali, uz pomoć našeg advokata, hvala mu, Ifeta Ferageta, mi smo mirni i dostojanstveni. Mi nismo kao oni. Ifet je bomba. Bogu hvala. Ne daj Bože. Nego htjedoh reći pa skrenuh. Ozrene, sretan ti rođendan. Živ bio majci svojoj. Da te čuva Bog. I da te izvede na pravi put. Hvala ti što se boriš za moje dijete i ti i ostali tu oko tebe. Da ti mogu dati srce, dala bi ti. Nemam više pola. Ostalo, duša otišla. Prekinuću sad. Hvala vam što ste došli, hvala vam što držite transparente zajedno sa nama. Hvala vam što se borite protiv ove korupcije i kriminala. Hvala vam što se borite za svoju djecu. Nadam se da će nam prilika dozvoliti da se sretnemo i u Banja Luci ovako. To je naše, vaše, moje. Nije to njihova privatna prčija. Nije im to čačevina. Hvala vam još jednom. Pravda za Davida! Pravda za Dženana! Pravda za svu djecu!
ali oprosta i zaborava nema. Nikad. Problem, ali reći samo najveći prežive. A njih je malo, svi se sirene vrte. Srce mi je stalo, ali to je već ovde. Ostao normalno, džuk si kruže kad se mi ustavimo. Igru pomala ka prašina se sredni kraj. Postoji još gori, nakon par minuta opet. Mobita zvani ako ne znaš igru. Proguta će te doći, jer ovde vrte samo. Diler ima moć, ne osjećam se više kao ista osoba. Zgadio sam se sam sebi, a kako i ne bi uzimaš gotivu da smakne realnost. Kada si tjezan, da zahvati da stvarno su osuđeni na propad. Od vremena davnoga, stalno smo u nebu bez nikakvog razloga. Ali ne znamo da smo to, takvi osjećaj da smo na vrhu. Ali smo se pomakli, vucaramo se stalno. Po istim blokovima izlazanje vrate samo. U onim blokovima ista lica, s problemom u glavi, sa zamagljenim ciljom i umom na tragu. Adolescent bez cilja u životu, prodaje paketiće da zabopi stotku. Ali ovaj put je jednosmjera ulica i ne dršu sa nek su se dočeka. Da neću daleko stići, jer sam ja samo pijun. U ovoj priči ne idem nigdje, načinio sam štetu, ja sam samo još jedan klinac u getu. Izgleda da neću daleko stići, jer sam ja samo pijun. U ovoj priči ne idem nigdje, načinio sam štetu, ja sam samo još jedan klinac u getu. Gurat ćemo kroz ovaj geto, ali ni kao da je sve jedno, je ništa geto ljubavi. Nije vedno, ljudi izvače iz tebe samo ono najgore. Osmijehi na licu kada vidi tvoje padove. Unište ti snove pa te onda kao vole, da takve ljude me stvarno zabole. Gledam u spomene kad sam bio dijete i skontam koliko te ulica sebe otkine. Dio tebe pa najebeš i sva sranja zbog poštovanja, pa je ljubav za životno sve manja. Jeste da je gotivan život, ali ima i svojih mana. Izgubio sam brata, bolestan mi tata, samo čekam da mi smrt pokuca na vrata. I nema dana kada u glavi nije marihuana, jer mi je duša za njom gladna. I ovdje je svako dotakao, pakao, rijetko god da nije proplakao. Prolazi godine, ali ništa se ne mijenja, i za svih godina ostaje samo snijeg, al bitno je da se Bog gura. Jedna ljubav za sve koji imaju život, ova kultura. Neću da spalim, ne želim da umrem, ovako bez jedan u zemlji da trurim. Ali barem sam na ulici iskontao šta je ljubav i našao prvog pravog druga. Nije bitna bilo koja priča druga. Moj grad Banja Luka, neću da ga mijenjam, jedan je ovaj grad samo je tvoj grad. Da neću daleko stići, jer sam ja samo pijun. U ovoj priči ne idem nigdje, načinio sam štetu, ja sam samo još jedan klinac u getu. Izgleda da neću daleko stići, jer sam ja samo pijun. U ovoj priči ne idem nigdje, načinio sam štetu, ja sam samo još jedan klinac u getu. Izgleda da neću daleko stići, jer sam ja samo pijun. U ovoj priči ne idem nigdje, načinio sam štetu, ja sam samo još jedan klinac u getu. Pozdrav svima, pozdrav Sarajevu, pozdrav svim ljudima koji su se danas okupili u znak podrške za pravdu za Džonana, za pravdu za Davida, za pravdu za svu našu djecu. Konačno na istoj strani, na strani istine i pravde, konačno znamo da David nije zadesno stradao, da Džonan nije stradao u saobraćajnoj nesreći. Poruka je jasna, naredio državno tužilaštvo da ubice i zločince skloni s ulica Banja Luke, Sarajeva, s ulica Bosne i Hercegovine.
sa ubicama i zločincima na slobodi. Niko od nas nije siguran. Vrijeme je da tužilaštvo Bosne i Hercegovine kaže ko je ubio Davida, ko je ubio Dženana. Nikad odustati nećemo, ali je vrijeme da vidimo na kojoj smo strani, a za mene postoji samo jedna strana. To je ona na kojoj smo ja i Muri iz naše porodice, naš advokat Ifet Feraget i nadam se svi vi na strani istine i pravde za bolje sutra, za bolju budućnost i da nam država više nikad ne otima, ne ubija djecu. Hvala vam svima, divni ljudi, veliki pozdrav i nadam se da se uskoro vidimo, a nadam se i da za ubice i zločince da su spremljene njihove ćelije. Pozdrav svima. Imam poruku za neke ljude. Želim da im poručim na temu koju često stavljaju hitna. Ovamo na stepenicama imamo nekoga kome je vozilo brzo. Hitna. Malo je vruće i žalostno. Imamo nekoga ovdje kod stepenica Narodnog pozorišta da mu je vozilo, može li hitna da prođe ovamo? Molim vas, vi u prvim redovima da se spustite, da sjednete, da se vidi. Ok. Dobro, hvala. Znate, u pripremama za ovaj današnji dan, koji su ljudi kojima je stalo do pravde i do istine i dobra u ovom društvu, nailazili smo razne komentare. Pokušavaju podjelom na nekakvim političkim i stranačkim osnovima ljudima kazati da im nije mjesto ovdje. Jer je to njihova logika, znate. Oni se isključivo dijele na stranke. Mi se dijelimo na dobre, koji su za pravdu, i na zulumčare, koji su protiv toga. Mi podržavamo porodice Dragičević i Memić i njihovu borbu za pravdom. Tražimo da se procesuiraju i oni koji su pomogli i da se kazne ubice. Mi podržavamo i sestru Arijanu, kojima smeta to što je ona svoj život odredila i obavezala se na borbu za pravdu za svoga brata. Pa spinuju kako je to politika. Jeste, ali politika koja traži da svako radi svoj posao u ovoj državi. Ja imam jednu pjesmu i dozvolit ćete mi da je podijelim s vama danas ovdje. O sestri i bratu. Od lutanja umorna je, od Allaha pomoć moli, da još jednom brata vidi. Da li je šehid ili živi, našla ga je ranjenog
na zelenoj rosnoj travi. Jedna rana oko srca otežani uzdisaji. Dok je bio još pri sebi, progovara šehid Seki. Molim vas, hitna ovdje u prvi red, čovjek koji nije došao. Odmah, hitno. Ima ovdje vode, dajte vode, ima flaš. Kogod osjeća neku tegobu ljudi prije nego doživi određenu štetu, molim vas, javite se hitno i tu je iza pozornice. Dok je bio još pri sebi, progovara braco Seki, moj je život kratko trajo, za Bosnu ga se kodadoh, ne li suze se komila, ne zatvaraj bratu oči. Hoću dušu vidjet svoju, da će pravim putem poći. Idi majci, babe nema, žalost njenu ti ublaži.